Mangna ko se koiga kitang di modbudi kenere adugo NRC gi Dakar tangai padu se all over India da NRC gi Dakar tangai padu se lei demographic studies se towa tangai padi ha se marks dum ya ai tare to to ma gi magna procedure ha ko matam da NPR ko ni adudagi atai atai sai gi census towa census to rega NPR towa NPR adudagi koi gi sai gi NRC gi mi sing se original Indian citizens se khando kadam ni ha se Bangna Thonapani adugo akoina 2005 ki mamang de NPR le ramdawnina akoina demand tawriba 1951 ki bezer si akoi masi kamai tawraga noi demand tawri noi na kuda akoina masi akoi gi ningtho pali ma tamda akoina 1947 dagina 1949 baw se akoi independent noi na le muje si gi timing si desu akoi gi isa gi oiba chenharol kumba da akoi gi toan ba matamda lakwa ningtho gi matamda akoi gi in and out pass se masai le jeremy hai ba in and out pass se himachingna India da burst or matung da tatak ki ne aduna koi di 1951 1949 da koi na merger to matam da yauza ki ba adum missing amadi adumba officing amadi villages sing do adudagi akoi population data je link to ba pa ne na koi na pamne na koi na dimaya thamam chima lere adagi ani su da hai ba tenosida akoi ki ujiki resta jane lok India se da ma me NPR pala kudagi koi na mamon hai ba se koina census to was koi government of India gi maintain na je koi kangi census se to da gi economically koi Manipur se ose koi economic profile ma se madami masing changi village masing changi ye house masing changi sarkari facilities sing amenities sing kayam bhangamno kayam bhangrimno kai de le hai masing se changi ai se koi am kupna famina ga nei ai ta hai pochi nei na ma tam da koi na moi da hai se noi na thining ma ko thiresu census When Togani Matamda, census Togida, Akoida, Manipur Miamda, Maruena, NRC, Togani Amadi, original Indians in the Kando Matunda, Akoy final citizen Restarama, Laidakanda, census say, Lake Baba Haitare, Lake Baba, census with the Tamakanda, NRC processes Chatagadami, Taima Changazu, Ani Changazu, Ahum Changazu, NRC process Logival. When it's a third person, so we dealt with Tamadam Nai, tripartite agreement, Manipur government, Akoine, Akomian, Yanaraga, signed to Minasi, I will proposals on the Akoina, Machine Tamani. Luna, Akoina, on the post of the embassy, Akoina High reports in the Chumne Ivedo, Tanaba, Ministry of Home, Naranga, the Constitute of Aduma, High Level Committee on Demographic Change, Zaiva. Committee se sigi committee sina India da to pom the study to da Manipur ki demographic studies e hana to biba tangai phade masigi studies e to matam da Manipur da leiba problem si akoi ki asai ki 1950 schedule tribe orders si akoi ki independent matung da lapo oiba adudagi asai ki different tribe mayam se delisting yam to ine to biba adudagi matung da su amuka adui marak to da hill area committee ga akoi ki land and revenue and resource department haira masigi department siga village directory sing se akoi ki kanona akoi ki additional commissioner sing adigi kano sing na makoi ki hill area committee sing na recommend to ga akoi ki revenue department na to godo matok do makoi na topsalakpa sigumba lower court higher court ta leiba case me am sisu tangai badana demographic change and the population movement ji kamaina lake ha du ye ngoma tamda adum khangani na akoi monda output to outcome do maina tangani aduna NRC natana atopo solution leke na akoi admaina thamjarni loina na adugi matungda akoina unajabse masai gi Sri Mahatma Sandeep Namedo Haibasini koina unajabse masigi misida ma unama tamda joint secretary foreigner wani Marxi, a high level committee on demographic change, high committee sigi mark members secretary suway. High office was a point of the leader, Koya Moyawari Sanamatam, the Moy office, fully functional with the use about Adubu, Akoina Manipura governor, never made dead one. There was a dead one, Akoy July dead one, the Makoisu Moy committee, Union Home Ministry committee, Amataroga, defense state, Moy profiles in Shamalaga. Moi committee sida kaunaba moi arrangement ama leira mi ai tare akoi Manipur da demographic profile si ya kokna study to bogi dakar lei bogi maram si akoi gi toan ba tribe singi maming manaba
Yunna Manavasing say Akoi Manipuri borders in the Nakan Lane, Amadi Akoi Setu Tribe borders, Yam Twin Emen Tomangre, High Potsini, Masigi Setu Tribe borders, Emento Matamda, any cookie tribe, Amadi, Masipuna Cookie Mutainavake, any cookie tribe Amadi Lasta, subject to correction, Matera Simterama 2012 or 2014 Dapson gives in the last name. Akoi demand of Riba, BSRs in 1951, Koi Bagi Maramsi, Kaino and Harakanda, Akoi Lamdam Sida. 1891 की अकोई 7-year devastation दा अकोई तोआन बा मैते की फ्रूप अतोप फ्रूप 1880 दा लाखो फ्रूप सिंह अदगी अकोई की तेली सिंह आयो मोइसु याउ ना आयो अकोई मारवाड़ी सिंह बिहारी सिंह अकोई की थाई नगिले कोजिंग से मतम की मतुमिना मागी मूवमेंट से लान लाखोदगी वगैरह बिजनेस तगी वगैरह नत्रगा मतम मतुमिना मागी दकाले मतुमिना चथोकी बिजिंग की होमलैंड से असेंग होमलैंड से मरुवेना मणिपुर की ओरिजिनल मणिपुरी सिंह सिकक्तगी होमलैंड ओइबल लमने हाबसे अखोइना मखोइदा थमजरमी हाइबसिंग सिदा कोई इंडिजिनस ट्राइब खरा यावरे अदुगा नेटिव ट्राइब कोना चंगपसिंग अमदी नेटिव पीपल आइ तारे अखोइ इचिनाउ सिंग मिते पांगन नदी तेली सिंग यावरे लेदि लेमिनरबा अदु खरा थेंगना चंगबिरकवा अदुगी मतुंगा फॉरेनर सिंग नि हाइबसे अखोइना हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज सिदा याम क्लियरली थमजरमी हाइरिबा कमिटी सिदा अखोइना हाइजरमसी अखोइगे हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज सिदा मणिपुर स्टडी से प्रायोरिटाइज तौबगी तंगाई बदलाव लई मरमदी हुजी मणिपुर थोइबा इरांग सिंसी अखोइगी समना हायरबदा आर्म ग्रुप मयाम द पिस्टोक यामनबा अमदी पिस्टोक तौरिबा सिंजिसु इंडिजिनस नत्रगा नेटिव मणिपुरी रा नतबरा हायबा खंगदबो यौसले अदुगी मथक्ता पिस्टोक तौरिबा ग्रुप खरनदी पॉलिटिकल पार्टीज इंगम मानरबा मतुंगा मकोइदा इवन अखोइना वोट काबा तारगदी नोइगी मतेंग सी पांगे अखोइगी मतेंग सी पांगोइना प्री पॉलिटिकल नेगोशिएशन बाउ तौकला मतुंगा हाइबा थबक सिंजे चथबनिना डेमोग्राफिक चेंज हाइबदी बर्मा म्यांमार मनुंगदगी सोंदा अखोइ पोरस बॉर्डर ओइबदगी चंगखिबा मियाम सिंसे अखोइगा सगै मानबा हाना मणिपुर लेमिनरबा इचिनाउ सिंगा सगै मानबा सिंसे मोइगी मरत लेबि सिंसिगी लियेसि दाता अखोइ कर्म चाहिदा लाकनो रिस्टोक तौमिले सिंसे ओरिजिनली मणिपुर लेरंबा मीरा नतबरा बोलेपो सिंसे ओइब्रा ओइदबरा हाइबसे मोइ सिंसिगी कैलकुलेशन अमा तौबा अमा चंगी हाइबसे मसी अखोइना मोना थमजरमी अदुगी मथक्ता अदुगी मतुंगदा अखोइना उनजबसी अरोई बोइना कोई डेट 8 कोई उनजबसे जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट श्री नीरज कुमार बंसोड हाइबसिनी मार्क्सिना नॉर्थ ईस्ट की ओइना जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम की जॉइंट सेक्रेटरी नि मार्क्सि कल्चर सुयाउना पाइबा अदुगुम्बा अखोइगी लेइबा डेमोग्राफिक चेंज अमदी अखोइ मणिपुर थोइबा इशूसिंग अमदी फंडिंग सिंगा मरी याम लेनबा अदुगुम्बा जॉइंट सेक्रेटरी अमनी याम नुआइबंगना मार्क्सि म्यांमार मिफमदगी होम सेक्रेटरी ना मंगोंदा नातंग उनोइना थारकपनी दि हाइबिरई अदुबो अखोइने नोय याम चिनमनिना मिनिट अहम मरी द लोइसन जगे ना हाइ मतमदा अखोइने वारी साबा हौरगा मिनिट अनि अहम दा अखोइ वारी जे थमगा अखोइ वारी से लोइजरे हाइ मतमदा मांगा अनदर 15-20 मिनिट अमा पिबिदना मागी डायरेक्टर वो के वो कोक्सलगा कोइ म्याम फमिना लगा हाइबा सिचुएशन जिंगसे अखोइ वारी सानि नो माक दा अखोइने थमंगसिना अखोइगी 2023 दा श्री अजय कुमार बलाना होम सेक्रेटरी होई मतमदा अखोइ हुजिक लेगिबा गवर्नर से मांगना होम मतमदे होम सेक्रेटरी चई तरे ओरमी हाय माना ओइ मतमदा अखोइगी मणिपुर दा ममांगदा पालंबा बीजेपी लेगांगना असेंबली की रिजोल्यूशन लौरगा थागेबा सिंगदु अखोइ मोना प्रेजेंट तवे मदुगी मतुंगदा 2024 दसु असेंबली रिजोल्यूशन लौरगा एनआरसी की मतंग अपडेट तौनबा चिठी अनि थागी अदुबो होम मिनिस्ट्री लगी अखोइदा रेस्पॉन्स कैंटर लात्री से करीनो हाबसे अखोइना मोंदा हंगचबनी हाइबा चिठी अनि सिगा लोइनेना अखोइना मोंदा थमजबसी मसाइगी अखोइना मोंदा थमजबसी मणिपुर असेंबली की थोकिबा चे सिंगसी मांगनसु ऑनर टॉपिक चंगी हाइ मतमदा मांगना मसाइगी मांगना हाइबिबसे मसाइगी केनोसी एनआरसी की थबक से याम जिजांती को याम चावबा ताक्समरी अदुना अखोइगी मणिपुर ले ग्रुप सिंगजी मताना मा या कुमना अखोइदा डिटेल ओइना हंकी इवन अखोइदा मैतै सिंगसिदी शेड्यूल ट्राइब ओइब्रा ओइदब्रा मैतै दा शेड्यूल ट्राइब याव याव दब्रा बोंकी अखोइ मैतै दा शेड्यूल ट्राइब ति लेजदे अदु शेड्यूल कास्टी लेजेना कुमी अदु अखोइ लेन लोगी मताना याम कुमना वारी सानरे अखोइ इम्फाल मनुंगा वैली मनुंगा अखोइना लमसे ट्राइबल सिनाउ सिंगना आर्टिकल 371 सिना मोइगी से प्रोटेक्ट तौगा कोइगी लेबे यादबा अमदी अइना होजे हाइजबा डिफरेंट कास्ट अमदी क्लान अमदी सरनेम सिंग यूनाक सिंगसिना यूनाक मानव सिंगसिना चिंगी आर्टिकल 371 सी की खुदोंजाव लौरकांदा मोइगी मरकता न्यू सेटलमेंट तमगा हिल एरिया कमिटी गा लैंड रेवेन्यू तबदा कोइना
masai Union Secretary Home Joint Secretary da koi Niger masi NRC precondition je khana na ba akoi Manipur government ga wari sabiu NRC precondition yaudana census ki maka chathaba bipok thi masi nuairoi maramdi masi akoi gi marta masina akoi gi only chance ni hai Indian citizens singa foreigners singa khaidokpogi madu mai tai warambe naga warambe anybody warambe akoi gi marta su legacy data leitraba mai tai sing Myanmar da legiba Bangladesh da legiba adagi akoi kasar da legiba atai atai jaga da akoi gi jiba masum da legiba adagi Assam legiba Tripura legiba mayam se akoi Manipur ga legacy data proof to ngam da ta gadi madu Indian citizen amadi non Manipuri ne aina logo ta bani Indian citizen oina logo gi khudong sa dudi only people with legacy data duna hangom thoi hai se maksu aduma yani nga lewo loisala pada akoina mayam da tabjani gi se usi Manipur da thoi be iram sigi solution si akoi gi marta changjal laga leiba illegal immigrant singna khulai paisa laga akoi gi thaina gi leibina pa adugumba village ki ning thosing dubu mongoi ma tonda thamakanda akoi gi NRC to holoi dubu gi mong manba adugi even usi SIR si su clarity ma ye leitri la kunra katang leiba labdam sida mi la amaga ising yang kai gatare nipan SIR gi bezer 2005 or modo male subject to correction adugi manung duda tathat khiba taragadi to 1951 bezer wa etari koi missing je kari bibam da lakatage amse masi home secretary sing na khanbi wa amse akoina makoida pokdom jarmani loisala pada makoina koida takpira kusi akoina la isina knowledge ki damangi moida akoi different data document adagi pressure dona bani hai bisi chumi hai bi adubu Manipur government ga akoi CSO mayam ga punmin raga legacy data putopogi bezer si ne aduga loina na NRC census ki mamanga tawonba pambasida masigi mangjaba amani tongjaba aduga karigumba government of India na census se chathaga taragadi kari precondition sinarga karamba warepta karamba wasakta karamba kuyekta akoi masi chathana gaduno haibse Manipur government ga tanabiu adu tanaraba matungda precise over report ama Manipur government dagi thanbiro aduga pursue tominasi akoi Indian citizen khandokoda akaiba leite Indian citizen asengba khandokoda akoi Mumai taba nungba natraga foreigner bu akoina sida changalaga yokpogi wakhalon leite haibse makoina thambirapani loina na akoina ngasi press meet ta akoina haijani ise high river report se akoi nunini gi manungda Manipur state government da amadi magi home department da akoi report se akoina unerbi report se akoi present of jagani high river report se gi present or matungda akoina Manipur government da appeal tawni se athuba matamda Manipur manung sida tariba full kudinga hai tariba koi any organization Manipur laiba ki wagera naga wagera maitai bangal wagera whatever organization koi myam punna hamina ba yaba myam punna yagadaba adumba platform ama government of Manipur na simbira kanda adumba platform du da NRC akoina census ki mamanga NRC tawbiu hai report se Manipur government ga koi CSO myam ga punna kadai ba khong thang de minara kanda Manipur India government da kadai ba taksalaga kadai ba mai pakon ngamgado no hai do adumba khana ne ne session ama sarkar na silo sarkar ga tominasi koi phaminasi loina na sarkar isu sarkar na silne ne ga hekta kana gummi mana silaga hekta resolution ama leva sino warep nagre hai na tawa hai ba session jida sarkar na India da leva constitutional experts in NRC bu khangbasing amadi foreigner gi matanga nainaba akangai sing amadi lawyer sing bu Manipur da kaubiraga akoi mayamga phamina ga na akoi na su akoi gi kangjai jaba akoi ya tanariba constitutional ukil legal experts in jiga phamina ga na argument ama tawmina matungda Manipur government ga punna akoi committee ama seminar ga da Manipur government ga yauraga akoi CSO mayam amadi praja gi representative akoi gi loina na oza sing loina na akoi gi intellectual sing or demographer sing mayam si yaura matungda haiba issue asi akoi punna chapina ba yanaba Manipur government na pursue to jagadamni akoi gi CSO amoina Manipur government na tawta matamda akoi na mayamda pausat piraga natraga pausel jaraga miyam manaraga hubna Manipur government na pressure to jabni Delhi da tawong to pressure do akoi to zarure aduna Manipur government na mahata step singje akoi na report bisile ba matunda athu matamda haiba seminar natraga workshop singje sinbiraga final memo ma Ministry of Home da akoi gi chief minister akoi gi home secretary na Delhi da home minister na chalaga masi pursue to na ba forando to minasi ai bisiga haijaraga illusion jage puno khumjari